bese Intercape beyisuke eBloemfontein yeDurban ikhutjhiwe endleleni ngoba bengakakulungeli ukukhamba endleleni. Ipholisa lendlela lisole isavela lebona ayikakulungeli ukuba sendleleni le. Abanye abakhweli abakhutshwe ebhesini bathi bafuna ukuyiselwa imali zabo. Amapholisa endlela athi kuningi bengakaluki ngebhesi le. Bachindlwana yokuphumela beyingasebenzi, amatayera aphelile, kuthi kunjalo nje nesteering asijiki kuhle. Maemo a bese ana mme ha thabise ho ha itse ke feta ke bona boto e tshweu ka thoko festereng ka itjwetsa hore ha ho hang ha ya loka yena itse ke emisa bese ke na monyako fela ka khatlanywa ke se boluseng khanga mono ka re na ke se bolusa en driver a reno ke thweke battery ha ke kena mono khona toilet ha sebetse ka mono mme itse ke le kola wala ke hlahloba he ke fumana re steering sa teng ha o se jigisa se jiga fela mabi ha 10 then dashboard ya teng khona ya move ya pele ka ntlele di tire tsona go andi file se 6 se ka morao ka re ho a nyena ha lokela maemo a tsela yena mme ka yemisa mme ka intsha tsileng jwale kuthe ngemva kwesikhatshana kwabizwe enye ibhesi bona izokuragela phambili nekhambo. I'm very disappointed. At least if I arrange for some other bus, otherwise I'm going to refund and the refund is 100 baht. But I'm going to in 3 days time. And can I go to the booking? So disappointed. Although highly more busy. How you feel? I'm going to say high handle. High na the toilet. Mabida teng kiri tamati. High na the first was attended to Atele. You reported interstate kama khetlo. Hofeta hararu. Renzel phone. Even renzel the email. Really ka hore banyane re ba bontsha situation se re leng ka ga sona ha ba ka ba baleka go thusa ka letho. Bakhwela abaningi bathe kade bayikhuluma indaba yokuthi imbhesi lapha sikakulungeli ukuba sendleleni kodwa abaphathi beIntercape abenzi litho ngenililo zabo.